Kumno perlog bro, sesi senpat ngapriang sop hai pi, syakane ke channel jonga khasi terka. Temen dasingi ini share no do ni cupcake mo, ngala simple leng lai teli, kani ke sini ke bala ni, na sim steng pela. Ke sini fila ban antar hi da fi kwa ban aisyu sa kingkum ne da adam nang to pare sa au ne vanilla essence si shamai. Uni pada udah maida nga aspela. Dakin ruswa ailang bat uni baking powder. Asi semai berit mo. Tesakin rub ha dala ada nanti uni de baking soda nga aitang kendiat tok. Ailang bat kanika umpenyang pada kebeli. Kanika umpenyang pada nga ais pawa pela mo. Te Pila ban antar hiru kat nu phi kwa ban shed ka ba phi shed kumta te long phi de ban pin bun ru ya kata ka quantity baro te ngal aking hadu bakan dala long kum ni kani kala long te minta ini tab no hakani ka cup pila ban le da ka shamai ne da ka eke iru te nai pendap hadu halor mo da pendap palat halor pade kanum long re kan sa shlei palat pade kani ngan shed no ka awan kani ka batam pada nga ai koko powder arsamai te saking bahas ai lang bar kadut ru khendiat mo ai tang arsamai hi kadut ru te saking hadu bakan dala khle bah king bah hadu bakan dala long te syukwa pen imo perlu bangan shed daga belong coklat bar ka plain te hang niru kumju hi tamba kani pada ngan shed ha ka karai nama kidon ki perlo ki pa dan awan rumah tersesuat nak apa kakarai tekan ni kakarai ngal ada penklut lupa kading pada ngide ban ai medium mo te setap nak deka jing tap ke pas tap ha mende ban lai leer sampai hi hadin shipo khasan minit tu tama bodem pen he rai kading pikani kalalong hadin khatsan minit pen kala clean kum niam kala khoi long kam dam bid long kala long kani kawi pade ka banga shed haka awan pe kani ru kala clean kum ni kam dam bid shu te kala long te perlog bro se shed uni ukap ke bahing mo kasuk ban shed pat ka bang ru ka singam ru nda shed hilai Ngatare filai yo jiminto himo perlog. Kublai shibun ba filai pe yakani ka video. Sngop ha like subscribe but share.